Police and soldiers in Mozambique's capital have to escort people to and from the airport. Protesters are blocking some roads. Reka twubika amacupa twegura inyandiko. Imana yonyine ni ikwiye gutabara Mozambique. Noneho ngo imfungwa zirenga igihumbi zaturutse gereza mu gihe imyigaragambyo ku matora yarikomeje. Umuntu wese uzi w'umunyarwanda cyangwa ari we wese ubu noneho ntibarobanura batanze leta y'igihugu ko guhera uyu munsi rijoro kugeza mpaka umuntu bazajya basanga hanze nyuma y'iki cyose bazajya bahita bamurasa. Ubu leta nyine no kwica ntibari buhere kuri ruhande ngo runaka ni runaka hoya bari gushaka guhamisha abantu mu rugo kugira ngo bakarumara ibintu bya manifestanti. Beo bayifunguye za mfungwa zose zaziri muri Kagashu zasohotse. Polisi yavuze ko imfungwa zirenga 1500 zatorose gereza muri Mozambique zifatiranye imvururu za politike zikomeza kubera muri icyo gihugu zitewe n'ibyavuye mu matora byateje impaka. Mu kiganiro n'abanyamakuru umukuru wa polisi Bernardino Rafael yavuze ko abantu 33 bishwe n'abandi 15 bagakomereka mu bushyamirane n'abarinzi. Bernardino Rafael ni umuyobozi w'igipolisi cya Mozambique. Ati as circunstâncias que se deram amakuba yabaye mu masaha yegera saa 7 z'umugoroba z'uyu munsi. Itsinda ry'abigaragambya ryegereye imbago za gereza barafite urusaku rwinshi banaririmba za ndirimbo zabo zo kwigaragambya basaba imfungwa zifungiwe aho zizira ibyaha byazo zahamijwe n'urukiko. Bagiye babasohora aho bari bafungiye maze imfungwa zigera ku 1534 zose zituruka gereza. Abigaragambya basohokanye n'imfungwa barakomezanya bajyana nyine muri iyo myigaragambyo. Izi mvururu zo guhangana n'imfungwa no kuvogera imbibi za gereza nkuru byatumye abagera kuri 33 bapfa abandi 15 barakomereka bihambaye. Muri operasiyo zo gushaka imfungwa twakoze uko dushoboye dushobora nibura kugarura imfungwa 150 tuzisubiza muri gereza. Izi mfungwa ubu zifungiye ahantu hatandukanye kuri station za polisi. Mu bihe bitandukanye ku bitangazamakuru bitandukanye abanyarwanda bari muri Mozambique bagiye batangaza ko badafite umutekano uhagije ndetse imvururu ziri gutuma bimwe mu bikorwa byabo by'ubucuruzi ndetse n'ibindi birushaho kwangirikira. Ubwo rero leta yahagurutse nakajugujugu ziri gukatakata hano ziri kugendagenda nyine hari guca imodoka z'abasirikare. Abanyarwanda rega ahantu hano ntabwo nta mutekano dufite. Nta mutekano dufite kubera ariko kubera byagiye bitangazwa nyine byuko abasirikare b'u Rwanda bari ahangaha kuko buri munsi hahora haza ibinyoma buri mwanya haza ibinyoma bitandukanye bigaragaza yuko abasirikare b'u Rwanda bari hano kandi bari gushaka kurasa abigaragambye. Ibyo rero bigashyira abanyarwanda bigatuma abanyarwanda tugira umutekano muke yana. Urugero nk'uyu munsi hari gari ya moshi yatambutse bavuga ngo irimo ngo abayobozi bo muri Frelimo bari gushaka gutoroka ngo bigire muri Zimbabwe. Barangije bavuga yuko ngo yerekejwe ngo n'abasirikare b'u Rwanda. Banataba yuko ngo abantu bigaragambye bagenda bagaca nyine umuhanda wa gari ya moshi kugira ngo gari ya moshi idakomeza kugenda. Ibyo rero ukomeje kureba ni nk'ibintu bikomeza kwangisha abaturage ba hano ikintu bita umunyarwanda. Ariko nanone ku rundi ruhande kugeza na n'uyu Venancio nawe ubwe hari aho ari kugera aho ngatangaza akavuga ati aba bantu ni abavandimwe bacu mubareke ntaho bahuriye n'ibi biri kutubaho. Imyigaragambyo yadutse ku wa mbere nyuma y'uko urukiko rurusha izindi ububasha rwemeje intsinzi y'ishyaka Frelimo mu matora ya perezida yabaye mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Iri shyaka rimaze imyaka 49 ku butegetsi. Rafael yavuze ko ejo kuwa gatatu amatsinda y'abigaragambya bamagana leta begereye iyo gereza yo ku murwa mukuru Maputo. Anavuga ko imfungwa zafatiranye izo mvururu nuko zisenya urukuta ziratoroka. Mozambique yugarijwe n'imvururu kuva mu kwakira ubwo habaga amatora ya perezida yateze impaka. Ibyavuye mu matora byatangajwe byagaragaje ko umukandida Daniel Chapo w'ishyaka rya Frelimo hari watsinze amatora. Imyigaragambyo mbishya yadutse ku wa mbere ubwo urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwemezaga ko Chapo yatsinze amatora nubwo rwagabanyije ikigero cy'intsinzi.
Ibyavuye mu matora by'ibanze byatangajwe mu Kwakira byagaragaje ko Chapo yatsinze ku majwi 71%, nabo bari bahatanye ukomeye Venancio Mondlane habona amajwi 20%. Urwo rukiko rwavuze ko Chapo yatsinze ku majwi 65%, naho Mondlane habona amajwi 24%. Umunyamakuru wa BBC dukesha inkuru yavuze ko ku munsi ubanziriza umunsi mukuru wa Noheli umujyi wa Maputo washoboraga kugira ngo nta muntu uwamo. Ubucuruzi hafi ya bwose bwari bwafunze n'abantu bagumye mu ngo zabo mu kwirinda ko baza kwisanga muri izi mvururu za mbere mbi cyane zibaye muri uwo mujyi kuva Frelimo yafata ubutegetsi mu 1975 ubwo iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo cyabonaga ubwigenge. Ibiro bya Frelimo, sitasiyo za polisi, za banki n'inganda byarasahuwe, birasenywa ndetse biratwikwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Kuva ku wa mbere abantu nibura 21 biciwe mu mvururu nkuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yabivuze ku mugoroba wo kwa kabiri. Mondlane wamaze guhunga akava muri Mozambique amaze igihe asaba abamushyigikiye kwigaragambya bamagana amatora avuga ko yabayemo uburiganya. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'iki cyumweru gishize yavuze ko hashobora kuba imyivumbagatanyo mishya y'abaturage mu gihe ibyavuye mu matora byaba bitaburijwe. Abantu hafi 150 bamaze kwicirwa muri iyi myigaragambyo imaze amezi 3 kuva amatora abaye. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique Venancio Mondlane yatangaje ko azishyiraho nka perezida ku itariki ya 15 Mutarama nyuma yo kwanga ko yatsinzwe mu matora ya perezida. Yabitangaje kuri wa kabiri mu gihe abamushyigikiye bakoraga imyigaragambyo iri muri ubwo mu bice bitandukanye by'igihugu basabirangira ry'ubutegetsi ishyaka Frelimo rimaze imyaka 49. Ku munsi ubanziriza Noheli umurwa mukuru Maputo washoboraga kugira ngo nta muntu ubamo. Ubucuruzi hafi ya bwose bwari bwafunze n'abantu bagumye mu ngo zabo mu kwirinda ko baza kwisanga muri izi mvururu za mbere zikomeye cyane kuva muri 75 nkuko nari maze kubigarukaho. Mu kiganiro cyo mu buryo bw'ako kanya live yakoreye ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook kwa kabiri yagejeje kuba mushyigikiye, Mondlane yavuze ko yanze icyemezo cy'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga, yongeraho ko ku itariki ya 15 Mutarama hazafata inshingano za perezida uwo munsi, uwo akaba ari nawo munsi Chapo yitezweho kurahizwa. Perezida Filipe Nyusi uri mu murizo wa manda ye yitezwe kuva ku butegetsi nyuma yo kurangiza manda ebyiri ze ateganyirizwa n'itegeko. Ntibizwi ukuntu Mondlane ateganya kujya ku butegetsi kuko ubu yahungiye mu gihugu kitazwi. Akenshi yagiye akusanya abamushyigikiye abinyujije mu magambo avugira kuri Facebook, ariko yabashishikarije gukomeza kurangwa n'amahoro. Mu ijambo aheruka kuvuga Mondlane yaragize ati turi kumwe n'abaturage, ntidushyigikiye uburyo ubwari bwo bwose bw'urugomo. Chapo ntacyo aratangaza kuri ibi byatangajwe na Mondlane. Amatora yo mu Kwakira niyo ya mbere abo bombi bari biyamamajemo kuba perezida. Akanama k'amatora katangaje ko Chapo yayatsinze ku majwi 71%, naho Mondlane we hagira amajwi 20. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abantu barenga 100 aribo biciwe mu mvururu kuva amatora yabo. Iyi miryango ishinja abashinzwe umutekano ko bari bo bishe benshi muri abo bantu. Mbere umukuru wa polisi Bernardino Rafael yabwiye BBC dukesha inkuru ko abapolisi ayobora bagiye birwanaho nyuma yo guterwa. Mondlane yahunze Mozambique nyuma yo gushinja polisi kugira imyitwarire imushyira ku nkeke, ndetse babiri mu bajyanama be bishwe barashwe mu Kwakira. Mondlane pasiteri w'umuvugabutumwa ufite imyaka 50 yahatanye mu matora nk'umukandida wigenga nyuma yo kuva mu ishyaka Renamo rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Abamushyigikiye biganjemo urubyiruko rwinshi muri rwo rudafite akazi ndetse rusaba ko habaho impinduka. Ishyaka Frelimo ryatangaje Chapo y'imyaka 47 nk'umukandida wa mbere muto mu myaka ryari ritanze mu matora ya perezida. Mbere yahakanye ibivugwa byumvikanisha ko we na Frelimo bakoze uburiganya mu matora, hagira ati turi ishyaka rikorera kuri gahunda ritegura intsinzi zaryo. Nubwo bimeze bityo ariko muri Afurika ku mugabane w'Uburayi ho intambara y'Uburusiya na Ukraine irakomeje, kuko Uburusiya bwatanze umuburo kuri Ukraine ikomeje kubugabaho ibitero. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yaburiye Ukraine ko nikomeza kugaba ibitero biri guhutaza abasivile ku gihugu cye biraza gutuma Uburusiya bufata ingamba zikomeye Ukraine ikazirengera. Lavrov yabitangaje mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo ya Russia mu kiganiro kizwi nka 60 Minutes. Lavrov yagaragaje ko ibitero bya za drone Ukraine iri kohereza mu Burusiya biri guhungabanya abasivile ku buryo bukomeye, kari ibyaha bikomeye birimo no guhonyora amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya iterabwoba. Yagize
Hati ibitero biri kugabwa n'ubutegetsi bwa Kiev bigamije kwibasira abasivile gusa, ni ikibazo gikomeye ndetse no gonyora amasezerano atandukanye hagamije kurwanya iterabwoba. Yavuze ko ibikorwa nk'ibi bidakwiye na gato kandi ko bizatuma Uburusiya bufata ingamba zikakaye kurushaho mu gihe Ukraine yakomeza kwigabaho ibitero. Ni umuburo uyu muyobozi yatanze nyuma y'uko Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya itangaje ko abasirikare bayo bakumiriye drone 59 za Ukraine mu ijoro ryo kwa 24 ishyira kwa 25 Ukuboza 2024. Ni ibitero byakurikiye ibindi Ukraine yagabye n'ibyagabwe kwa 21 Ukuboza 2024 mu mujyi wa Kazan wo mu ntara ya Tatarstan, bikangiriza inzu z'abaturage n'uruganda rwo muri icyo gice ku buryo bukabije. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka turimo, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo za Ukraine zirenga 43 zimaze kugwa muri iyi ntambara yatangiye muri 2022 ndetse n'abarenga 370 bayikomerekeye. Nubwo iyo mibare itakorewe igenzura, Volodymyr Zelensky yatangaje ko uruhande rw'Uburusiya ingabo 198 z'iki gihugu cyabashoje intambara aribo bamaze kugwa muri iyi ntambara. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe na mbagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, mwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere uburyo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.